Matayo 16:26. Some izina rya Yesu. Kandi umuntu uzamumariye iki? Umuntu tugende bo muvuge ngo amen. Amen. Turigamwe utuntu tubiri gusa. Nitwongera ngo dutekerezeho. Dufata umwanya munini wo gukora ibintu byinshi, ariko tukiye mu mwanya w'ingenzi kandi tuwufite. Umwanya dufite n'uyu. Umuntu afite ibintu byinshi asangiye n'abandi. Amen. Amen. Umuntu ashobora kwicarana n'undi akamukoraho, kutwese ko turarebana, twese tworamukanya, ariko umuntu agira ahantu he yigenga, imvura ntizihagwa, nta kindi kintu kiza kihakora, arahigenga wenyine, ni mu mutwe. Umutwe w'umuntu ni ikibuga kinini umuntu agira azakoreramo imishinga igashoboka cyangwa ikananirana. Aho ngaho muri ico kibuga niho umuntu azakura imbaraga zo kugira icagabana cyangwa akakibura. Ntawoga yirundi ubushobozi buke bw'ubwonko kuko ntaco wogira kugira ngo ugire bwinshi, ariko hari ico Salomo yanditse mu gitabo c'Umugani. Yaravuze ngo ubwenge ushoboye kubwungura, ushoboye kubuhugura, ngo nabwo bwo gutunga bukaguhesha icubahiro. Ndagira ngo rero dutekereze rero. Ninjo wavuga mwebwe muricaye mutekereze. Abo turi kumwe hano n'abarimo badukurikirana. Twumva ico Bibiri yivuze. Iravuze ngo umuntu byamumariye iki? Mbese umwana w'umuntu niki byaba bimaze? Gutunga ibintu byose byo mu isi. Kumuheza ibintu byose biri mu isi. Abantu baza baca hejuru ibintu biri mu isi ni ibi byose uzubona utogeraho utobona. Amazu, amamodoka, ibi byose uzubona abantu bakurusha, tugokera twirirwa twiruka inyuma, amapete aho, amafonction, utuzi dukomeye n'utworoshe, kwambara ibihenze n'ibihendutse, ibi byose muza mubona twirirwa umuntu yireshesha ku wundi. Ikiza gituma tugorwa cyane, kigatuma dutakaza ibyo twagombye gutindaho. Nuko hari abo tuzatwigeraho, nuko hari abo tuzatwicara twisumbukuruzaho, nuko hari abo tuzatwicara dushaka kuzamuka ngo tubatekerezeho natwe tuzamuke tubagereho. Ariko aravuze ngo zaba bimaze iki umuntu aho gutunga ibintu byose byo mu isi, kumuheza ibyo byose byo mu isi bibaho. Ibi byose muzamubona niyakwa ubugingo bwe, niyakwa ubugingo, harakabaza niyakwa ubugingo bwe, niyakwa ubugingo bwe. Umuntu uzamumarira iki kugira itorero rinini ariko atakegira ubugingo? Umuntu uzamumarira iki gutunga ipete rinini ariko yarapfushije ubugingo? Umuntu uzamumarira iki gutunga, mbivuge gute, ariko atakigira ubugingo? Simba 24:36 muri Matayo. Ibyo umuntu ararikira akiri mu mubiri, mbese bimumarira iki? Umubwiriza aravuga ati byose n'ubusa, iby'isi n'ubusa. Ibyo umuntu ararikira akiri mu mubiri, mbese bimumarira iki?
soma 24:36. aha Biri yavuze ngo ariko uwo munsi n'icyo gihe ntawubizi. tugende buhoro. Ariko uwo munsi n'icyo gihe ntawubizi. Aha naho baba abamarayika bo mu ijuru, aha cyangwa umwana, aha keretse data wenyine. aho Uko iminsi ya Nowa yari iri, no kuza k'umwana w'umuntu niko kuzaba. Kuko nk'uko bari bameze muri iyo minsi aho yabanjirije umwuzure, bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashingiraga, bageze umunsi Nowa yinjiriye mu nguge. Amen. 25 usome ku 13. Nuko mube maso, kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Amen. 25 umurongo wa mbere. Icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10 bajanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Ariko muri abo 10 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo. Nushake garukiraho, subiraho gusa ngo 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Nuko nyine baravuga ngo 5, ariko muri abo 10 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Amen. Kuri 44:24 havuze ngo ico gihe abagabo babiri bazaba bari mu murima umwe, umwe ajanwe undi asigari. Aho ni kuri 41. Abagore babiri bazaba basha kurusho rumwe, umwe azajanwa undi asigari. Dutekereze rero, aba bagore babiri bazaba bari kumwe ni bande? Ese aba bakobwa Bibiliya izivuga 10 ni bande? Abanyabwenge ni bande? Abapfu ni bande? Dufata akanya ko gutekereza. Abangaba Bibiliya yita ivuga ngo abagabo babiri bazaba bari kumwe ni bande? Uzagenda ninde, uzasigara ninde? Aba bazaba bari kumwe bahura cyangwa bakora indi mirimo, umwe akagenda undi agasigara. Uyu uzagenda ninde, uzasigara ninde? Aba bakobwa 5 b'ibipfu batitwa abanyabwenge ni bande? Abanyabwenge bo ni bande? Dutekereze kuri abo bantu. Ndi Gisenyi, umuntu arangenderera ico gihe nari mu gitaramo. Muvuge ngo ame. Aransanga kuko yari yaranshuditseho cyane. Ngo amare aransanga arambwira ngo muzozi, arambwira ngo ngiye kukubwira. Ati wemeye, ati kurabona ino ngingo y'umugano. Yazanye akantu kameze nka kurya kw'ingingo y'umugano. Umugano ukiri muto uhaye ukura. Arambwira ngo ni wemera, yari yaranduhije bene kurya guteye ubwoba. Nzanirirwa muzereza mu byumba by'amasengesho ngo asengerwe. Yapfa kugira gutya kanzereza. Mbona ko aza mu nzozi. Arambwira ngo wemeye. Arambwira ngo wemeye. Tuvuge ngo ame. Wemeye, unemereye ugafata iyi ngingo y'umugano ngo uzokorerwa ibintu bitatu. Arambwira ngo nta muntu wo mu isi uzifuza kubona utazobonesha amaso. Uzotekereza wese uzomubona. Nta biro nimwe uzokenera kwinjiramo, bazokinga umuryango ngo utiwinjire. Icya gatatu, nuramuka wemeye ukemera ko ibi mbaye kubwira ubuzima buzohinduka. Mumumenye mumuyeke uye shetani ukahenda Adamu na Eva atashagirega nabuna kitulabesha no kuteranya mutayemere mutakolwe
twakabateranya. Yemi yari yaramvunye bene kwa kundi guteye ubwoba. Kiribondereza umuntu mu maombi. Izindi umuntu konda muja kumushakishiriza Imana, konda agenda kuvuza naho kumbe uwacu ni waongeza. Jawa narizi ngo ni jo mugenza naho kumbe umuntu ni uvungenza agira mission ikomeye cyane. Muvuge ngo ame. Uwo ndamutambutse ngiye kubabwira uwa kabiri gituma nasomye iri jambo. Umukecuru baramubwira bati yewe kuga warenze kuragenda hihane yamabumbakanwa. Ugundi wabona kugeze ku munota wa nyuma ranga uko warangije vuga ngwe saravuga iki yamaceceka arapfa apfazanyigara ngo abumbakanwa ngo ntaco yovuga. Abapasiteri baririmba niheri barahamba bakora imihango yose uwo baragiye aragenda. Ubundi naramubabwiye Gisenyi asigaje akuka kanyuma yari yaravunye abana aza yirirwa bajana ngo bamusengeshereze. Ukundi muzamuntu kumuza mutugora abanyamasengesho kandi kuvuga abayumbe twarabiretse. Ukundi uruzi uko imitwaro nyinshi zituma mutuvuna nukuri siyo. Avuna abana ni muguri inyama bakinjira ihuduma igashira, ni muguri iki bakinjira bigashira, ni mugire gutya bakinjira bigashira. Ngo aje gufasigaje akuka kanyuma ari muri dernière minute arangije azi kuko atakigarutse ngo mumbabarire ngo nari umurusi ngo nishe wishe kanaka nica kanaka nica umwana wa runaka n'uwa runaka none ndagiye mwana wanje umbabarire. Nuko umukecuru arahwera aracikana. Ariko iminsi yose y'amazi yo kubaho kwiwe yageze akora imirimo agakora ibintu byinshi bigaragara bisa n'ibintu bimeze neza mu materaniro. Yari ku murongo wa mbere yageze akoreshwa imirimo y'ikanisa, yabaga kuri gahunda y'itorero, kuririmba ikorari ntuvuge, kuzinduka ntuvuge, yokoropa yotanga iki yoruha agakora n'ibindi bintu mudatekereza kuko yobyikuraho. Ariko kugumana ubugingo buhoraho, gutunga ubugingo, kugumana ubugingo buhoraho, kugira ubugingo muri wewe kubugendana. Lions Yesu ngo yitegereza abantu arababwira ngo bazaba bari kumwe babana basangira byose bagabana twasangiriye ameza hamwe. Ariko se ngaho unamisha umutima wireba ukurura ipica yawe y'indani urabufite cyangwa warabupfushije? Ufite ubugingo buracyabaho. Ibindi bintu byose umuntu yotanga akaruha gatanga n'inzu. Abantu bo kwita umunyabuntu bitangaje, wotanga ukaruha gatanga n'indege. Ariko camana abapagani biteguye ntaco batoguha habe n'indege niki cyatumye ureka Imana nikunganyisha n'ubugingo niki munganyisha n'ubugingo. Paulo yaranditse aravuga ngo naho navuga mu ndimi z'abamarayika
marayika nkaruwa nkavuga iz'abantu nkavuga izo mu ijuru nkamenya ibitamenyekana nkazura n'abantu ngakora n'ibindi bintu byose bibaho. Ariko ngo nimba nta rukundo rundimo, nimba nta mbuto y'Imana indimo, umuntu ni imbuto, iyi mbuto ivuyemo fini. Umuntu ni imbuto, iyi mbuto ishize nuko imbuto ishize ku muntu, iyi mbuto y'Imana ishize mu buzima bw'umuntu, iyi cy'ingenzi igitimatima cy'indani, iyi umusonge, iyi jambo rikamutse mu muntu, iyi mbaraga z'amasengesho zishize mu buzima bw'uwizera. Ubuzima bwe haba hasigaye abamaze gukayuka, haba hasigaye kumuta ku mwanda no kwicukiro, agakandagirwa n'abahisi n'abagenzi. Arandika avuga ijambo, muvuge ngo amen. Haleluya. Aravuga ngo mfite icyo nkugaya. Hariho abantu bagenda n'umugayo, dufite abakristo bariho umugayo, muvuge ngo amen. Haleluya. Dufite abakristo bafite umugayo, bafite umugayo. Dufite abakristo bafite umugayo, bariho umugayo. Iyo dutarama hari amakushe, igitaramo kiza kikuzanira ukikanga, ukibaza ngo sibi cyangwa ni ibinyoma zobaho, cyangwa ni ibinyoma bihayibona ntibibaho. Ibi bibaho ko umuntu yosambana agahagarikira. Ibi bibaho ko umuntu yohagarara ku gatuti akakarengaho agasubira kandi umukristo umuhagarara imbere, uhagarara imbere ukamubwiriza ijambo ry'Imana. Ijoro ryamara kuba ugasubira ugatera intambwe ukaja kumushaka ngo ugiye kumuganiriza, ugiye kumubwira ubusa. Ibi zobaho, aya makuru yobaho yo kumvikana mu bakristo. Ubukristo buzira ubunyangamugayo, buzira ubufura. Muza mubona ubwo bukristo bubaho. Ikintu cyambere nuko nubona nturi imfura ugasubira ukabona nturi inyangamugayo, uzore kuje kwicara utangira ubaza uko umuntu azabifura, uko umuntu azabinyangamugayo. Tubinyangamugayo kutagira umugayo, dushoboye ibindi bintu zose. Muvuge ngo amen. Amen. Aravuga ngo icyo kugayawe ngo nuko waretse urukundo rwawe. N'abakristo batakigira urukundo niba baba ngaba yavuze abazosigara, abazasigaraga ndimubashakira ahandi. N'abacumba amazi bakayarika ariko bakayadahanura. Mutegere ba mama, umuntu yocumba amazi yamara akayadahanura akayamara, kandi ari we wagize gute? Uko nifu yabaye nke cyangwa n'umutima wabaye muke? Ko murumva umuhembezo w'umutima ukuzumera aho agateka imboga n'izahiye akazibika mu cumba akazikingirana. Ariko mwebwe uko ntimwotangara, iyo umuntu yashize mu imbuto y'Imana, iyo umuntu yamaze gutakaza Imana, si igitangaza yeme, si igitangaza. Yesu naza uko twese turaha, bamwe bazogenda abandi basigaye. Muvuge ngo amen. Amen. Aravuga ngo muvuge ngo amen. Amen. Aravuga ngo nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Abakristo baretse urukundo rwabo rwa mbere, abo bari muri kategori y'abazasigara, nuko ntibazagenda mu ijuru, ntibazabona Yerusalemu y'Imana. Na bila upendo ninakwambia yote ni bure, hata ninene kwa lugha la 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 la, ninakwambia yote ni bure. Matayo igice cya 7 umurongo wa 20 kugeza kwa 23 ndatekereza ko ariho hazavuga uburyo Yesu yababwiye Marita ngo yaraje aramubwira ngo ariko ese ni Marita cyangwa ni Mariya? Uwegereye Yesu ni Mariya yatindanye na Yesu. Marita araza aramwegera aramubwira ngo uku wicaranye na Mariya gute?
reba abashitsi mutegera iki kintu ureba abashitsi bicaye ukuntu uzitayeho ko navunitse ndaguma jenyine korera abashitsi uwacara ukuntu ubona ko narenganye niki bivuga dufite abakristo bazi kwitegura abashitsi batakaje umwanya wabo baza batakaza umwanya mu gutanga amatike y'abashitsi baza batakaza umwanya mu kugaburira abashitsi baza batakaza umwanya mu gufura ibirengeti ariko bataragira icyo basigarana mu by'abashitsi bazanye akazi kabo azatekereza ngo yatanze amafaranga agatanga ifu yageze mu ijuru mambo yo gukiranuka y'indani kwita ku magambo y'ubugingo ibyo ngibyo akabiharira ba Mariya ibyo wakora byose ikiruta ibindi niba utita ku ijambo ry'Imana niba udafata umwanya wo kwita ku ijambo ry'Imana amafaranga yawe utanga si yazakujana mu ijuru uzajanwa no gukiranuka uzajanwa no kwakira ijambo ry'Imana kuritunga no kurigenderaho no kurihindura ihame n'abapagani barabitanga ibyo ngibyo birorosha cokoze tuzobashima dukome n'amashi ndetse n'umushumba azobavuga neza icyakane tuvuge ngo amen amen katwihute hari abandi bakristo bari muri kategori y'abazasigara n'Abalewi igice cya 10 umurongo wa 4 ngaho wasome Abalewi igice cya 10 umurongo wa 4 abantu bazosigara nibo turiho babakobwa batanu b'ibifu n'aba bagore na wa mugore uzosigara na wa mugabo uzasigara mugume mubategera ukwabo muzamutekerezaga ngo n'abanyaburayi mukibwira ko ari abandi aho 5 umurongo wa 10 10 umurongo wa 4 Abalewi some mu izina rya Yesu ijambo riravuga ngo Mose amagara Mikayeli na Elizafani bene Uziyeli se wabo Aroni arababwira ati nimwigire hafi muterure bene wanyu mubakure imbere ya hera ku 10 aho mubarewe 10 umurongo wa 10 cyangwa mbere ku murongo 10 umurongo wa mbere Nadabu na Abihu bene Aroni benda ibyotero byabo bashiramo tegera genda buhoro ndashaka ko abantu bumva iryo jambo abahungu babiri bene nde bene Aroni Nadabu na Abihu bene Aroni babaga hehe bari ku gicaniro benda ibyotero byabo babaga mutegere muzamugiraga ngo abandi bazoshana abandi bazova handi dukunda gufata umupira tukawuterera ku bandi bantu ariko ntukurura ibintu ngo ubyumve aba ni abahungu b'umutambyi babiri bari ku gicaniro ari turu yabo yo kurara ku muriro kugira ngo barinde igicaniro cy'Imana bakibere maso kigume cyaka benyegeza umuriro bawubere maso ngo basinziriye bigenda gutewa benda ibyotero byabo bashiramo umuriro bashyiraho imibavu bashyiramo imibavu bayosheshereza imbere y'Uwiteka umuriro bayosheshereza imbere y'Uwiteka umuriro udakwiriye uwo atabategetse sawa komeze rekera gutyo aba bahungu dore uko byagenze umuriro w'Imana warabazimanye ngo bamare baragenda bariyaranja baja kuzana umuriro waranjema baraza bawukomeza mu iziko ry'Imana barangaye cyo ni cyambere icya kabiri ntibanavuga uko byagenze baragenda nijoro bariyaranja kugira ngo bahende abantu ngo baragenda baja kuzana undi muriro wabo utari uw'Imana urya w'Imana wari wazimye baravuga ngo reka bagende bikamufwe biyendahende nibamara bazana undi muriro utari uw'Imana bawuzane bawushira mu cyotero abantu nibababona bagira ngo wa muriro uracarimo waka umuriro ni wa wundi naho kumva umuriro w'Imana waragize gute umuriro w'Imana wazimye umuriro ngo umare kuzima
ngo bawukubitemo imana irarakara. Uzi icyo imana yakoze? Ngo ibatsindaho, ibwira Aroni ivugiye muri Musa. Musa aramubwira ngo Aroni yari mwene se, tukorwe aba bana ntubiraburire, tubakorere n'ikiriyo, udasubira gutuma umujinwa w'Imana ugira gute ukongora Imana ikaba yogirira ubwoko bw'Imana nabi. Dufite abantu umuriro wazimanye, murabona abantu bavuza amapendo, mukabona abantu basimba, mukagira ngo umuriro ni wa wundi wo mu mibunda, naho kumbe ni wo mu kizungu. Hari umuriro dufite, hari imbaraga zirimo ziserera, hari amayeri n'amanyama dufite, ko muragiraga ngo aterwa n'ijambo ry'Imana, nakumva imbaraga z'Imana zarashize. Izubu ngubu ni za pirate. Narataramye imirimba ngo dutaramane na Dawudi na Mugabo, twari turi imirimba, barambwira ngo makubwire ngo tugahendwe, ngo basigaye baza bakava mu minembwe ngo babikozaho, ngo bagatanga ikimasa, bamara gutanga ikimasa ngo bakabaheza akantu bakabatema hano, bamara kubatema ngo ntagiheko kiza kibaca mu maso. Ati zimbaraga benshi baraje ni hano hakurya mu Rugezi iruhande rw'Itinza ngoma, niho hari umuntu ari mu kubakoraho gutya, yakora yakubita gutya akama musiga akantu ku maso, ntagiheko kimuca mu maso. Ikintu cyose cyitwa ipepo ngo nta pepo rizari munyura mu maso, kwerekwa gutya n'abambere. Ariko rebaga imbuto, reba guko basa, reba imibereho y'ubuzima bwabo, subira inyuma urebe ubuzima babayemo, ukibaza ngo ati impano uru rwego rw'izimbaraga zimutera gushamburiya rutangana n'amasengesho agira, rutangana n'ibihagira byo kwiherera, bitangana n'ibihagira byo kubana n'abandi. Subiraga inyuma utegera imvugo ze, wumva uko avugwa n'uko ameze, ukibaza ngo sizi n'imbaraga, uyu ni wa muriro cyangwa uyu ni uwitimza ngoma? Kabisa hari imiriro tubona, tukabona n'iyitimza ngoma niyo hariya hakurya mu Rugezi hariya, hariya si imiriro y'Imana. Ni ukuri umuriro w'Imana warazimye. Ntacyo bitwaye Satani kuzimya abagabo n'abagore, ntacyo bitwaye Satani kuzimya abari abanyembaraga, kubera ko bazi ko aricyo gikurura abantu. Abantu ntibagikunda Imana, bakeneye guhanuza, bakeneye bavuye ku Mana, basigaye bakeneye ibitangaza, kubera kurarikira, kubera ko bazi nta kindi kiri mu gutwara abantu mu isi y'umwijima. Nuko bamenye ko abantu bagize ibibazo byinshi, abantu ngo bamare barahamuka. Abakristo bagize ubwoba, baratinya kugeza ku rugero rwaho bumva ko atobaho atasengesheje, yumva ko kubaho kwe n'imbabazi abanyamapepo bamugiriye. Hari umuntu uterwa complexe n'ubuzima bwe bwo kudasenga, akisuzugura akimara, akazaruwa agatekereza ko kubaho kwe hari imbabazi abanyamapepo bamugiriye. Turi mu biganza by'Imana. Yaravuze ngo Uwiteka ngo niwe buhungiro bwanje. Imana ishimwe. Dawudi aravuga ngo Uwiteka we, aravuga ngo ni wowe buhungiro bwanje. Icya kabiri aravuga ngo ni wowe mbaraga zanje. Icya gatatu aravuga ngo ni wowe bwugamo bwanje. Icya kane aravuga ngo ni wowe buhungiro bwanje. L'Éternel c'est mon refuge, ni ubuhungiro bwanje, ni ubuturo bwanje. Imana ni ubuturo bwacu, niyo parcelle yacu, ni ubuzima bw'abizera buba. Ntabwo tuba mu maboko y'abanyamapepo, muhumure. Duhuriye he nabo? Umwuka wacu uherera mu ijuru, uwabo ugaherera ikuzimu. None uzumva gute ko umwuka wawe uhuye n'uwa Satani? Erega ntabwo twigeze ducumura kuri Satani, murabizi. Muzi ko ndaca twakoreye Satani, twacumuye ku Mana. Imana niyo twacumuyeho, kandi niyo yatanze Yesu kugira ngo tubabarirwe. Muzamukurura ibya Satani mukumva kwibagiraho imbaraga gute? Nitwe tuzaduha Satani urwaho rwo kudufata no kudukoraho mu gihe tutihanye tuzi imbere y'Imana tutitunganyije. Si Imana yamutanze se mu maboko y'abagome? Si Imana yamutanze ngo bamwice? Si Imana yamutanze ngo bamwice urupfu rubi? Yaravuze mu gitabo cy'Abaheburayo, tuzamuha Imana icyubahiro yemeye, Imana imbazwe cyane. Yaravuze ngo uko gushaka kw'Imana, uko gukenera kw'Imana, Imana imbazwe we, gushaka kw'Imana we ngo niko kwatumye Imana ishaka ko igomba kuza
ibona ko ari ugomba kumuhindukira igitambo kizima. Imana ishima pana Satani ishima. Ntabwo Yesu yaje kuba igitambo Satani yemera kugira ngo ushaka ituveho. Yaje kuba igitambo kizima Imana yemera. Yemera kiyishimisha gishobora guhanaguraho ibyaha byacu. Ngo yari imaze kubona ko ivu ry'amariza n'ivu ry'intama n'ivu ry'inka ngo ritagifite icyo rikora kuko ngo ryaratwikiraga ariko ntiryarikuragaho burundu. Iravuga Yesu aravuga ngo mpera ko ndavuga ngo ndaje data mu muzingo w'igitabo. Tuzamureba tushuka. Haleluya! Amaze kumanuka yaraje ngo aratwironkera uyu muririmbyi yaravuze ngo none ibintu mfite byose ntabwo nkigundira ibyo ntunze najugaje n'ibyo mucungu ibyo ntunze najugaje n'ibyo mucunguzi nabonye kuvinguza kera yaramfiri yaranguza ubugingo nawe n'ibintu mfite ntabwo nkibigundira ibyo ntunze najugaje n'ibyo ibyo ntunze najugaje n'ibyo tuvuge ngo haleluya. Ko ndagenda nsimba ibintu byinshi. Aba bari muri kiritere abakristo bazosigara bari muri kiritere Yuda yabavuzeho. Ngaho soma wa igitabo cya Yuda igice cya mbere umurongo wa 10 kugeza ku wa 13. Yuda yabavuzeho. Muvuge ngo amen. Yuda yabavuzeho. Hari icyo yabavuzeho Yuda. Yabaye nk'utanga karaktere yuko bameze mu materaniro. Muvuge ngo amen. Yavuze gute wa? Rimwe no kuri kangahe? 10 kugeza ku murongo wa 13. Aravuga ngo ariko abo bantu ariko bene abo bagore na bene abo bagabo tegera ariko bene abo bantu batuka ibyo batazi tegera bene abo basore na bene abo bagabo bene abo bagore na bene abo bahungu na bene abo bagabo bene abo bazosigara ngo batuka ibyo batazi ndetse n'ibyo bazi batuka ibyo batazi ndetse bakagerekaho n'ibyo bazi aho babwirijwe na kamere yabo yabo barabyiyononesha nk'inyamaswa zitagira ubwenge bameze nka kurya kw'inyamaswa zitagira ubwenge aho bazabonisha no kuko bagendeye mu nzira ya Kayini bagahomboka birukanka batirinda bakiroha mu cyaha cya Balamu wagize gute bohejwe n'ibigusi bakarimbukira mu bugome bwa Kora yeme aho komeza abo ni intaza abo ngabo bamanukiye mu cyaha cya Balamu icya Kora nticyabarengana abo ngabo ngo ni intaza so mumenye ibyo Balamu yakoze so mumenye ibyo Kora wakoze wagumuye iteraniro ry'Imana arizanamo vurungu wazanye umuvurungano mu kanisa mu gikundi Mose ari yahagazeho arahagaze abwira abantu ngo ese Mose uyu nguyu kubera iki muza Mose gute yamafata abantu arabagumura ngo amare kubagumura Mose ahagarara imbere y'Imana kora iki ko mwagumutse mu mitima nubwo mutavuga ko muhagaze mwananiwe kwicara mudatuje ku mitima yanyu iri mu kirere hakorwa iki ko mudasiba gushukika ko mudasiba gushukana ko mudasiba gufata ibiguzi
Salomo yanditse yavuze ngo ntukaje inama yo kugirira umuturanyi wawe nabi ngo nimba mubana neza mu mahoro, ngo si byiza. Muvuge ngo amen. Hallelujah. Icyakabiri buyobo yavuze ngo nukubera iki ngo ntukabwira umuntu ngo agenda azagaruke ejo kandi ibyaha yagusaba ubifite aho ngaho tugasubire. Ikintu cyo kubwira umuntu ngo ugende uzagaruke ejo kandi ngo ugifite aho, mumenye kwico kintu. Ikintu cyo gusubiza umuntu inyuma ukamubwira ngo agenda azagaruke ejo kandi icyaha yagusaba ugifite, ntimukabyongere. Ni Bibiliya niko yavuze hariya nahasoma. Abo ngabo ni abakristo abandi bicara basitaraho. Ni gute umukristo azahinduka ibuye abandi bicara basitaraho? Abantu bo gusitaraho gute? Uzi usitara ku bandi bantu gute? Baza bagusitaza gute? Kubera iki umukristo azahinduka ibuye abandi bicara bagongaho? Utambutse wese akagusitaraho, utambutse wese akagusitaraho. Urabona ko hari icyo abandi bakoze kugira ngo ubugingo babusingire. Biroroshe kubyina no gukora ibindi bintu, ariko biragoye kwirinda gusitaza abandi bantu no guhagarara ukazubisa abandi. Kwa mwenendo wao safi waliwavuta wengine wasiomjua Kristo, wakaongezeka na injili ya Bwana ikaendelea. Ni gute abandi bose bagusitaraho? Abantu bazagusitaraho? Ni gute umuntu abandi bazamusitaraho? Kururima rurwawe urugenga woshaka woceceka woshaka wovuga. Yego. Urashaka ngo abantu bagushira mu polisi wo kurinda kanwa kawe? Ukane ko abantu baza bagufatira umupolisi wo kuzaza kubuza ngo wivuga gutya? Hari uwamenye icyo ushaka kuvuga mu ntekerezo? Abantu baragusitaraho kubera ko akanwa kawe wananiwe kukametiriza no kugafata. Tiboreka kugusitaraho umunsi ku wundi. Nta mpamvu yo gutuma mudusitara nabo. Nta mpamvu. Biravuga ngo ururimi nakantu gato kishe, ariko ngo ivyo ruzana, ivyo ururimi ruzana, ivyo ururimi rudukurira iriya muri twe. Ayi kera yeme byari bigoye kumenya imiterere y'abantu, ariko kubera ko ubunyina abantu bakunze kuvuga cyane, nta muntu ibyari mu mitima byose byaje inyuma. Kera wageze ushaka umuntu ukamubura kubera amagambo make no kwihisha, ariko kubera gukunda kuvuga. Ayi ururimi ngo ni igipimo gipima uko ubwenge n'ubwonko buresha nuko bungana. Byari bigoye kumenya abantu, ariko kubera gukunda kuvuga ururimi ruragupima, rurakutuzanira, rwaraguhishuye rurakuzana, rwagukuye mu mwigoboko iriya wari uba nta wari ukuzi. Kera byari bigoye kumenya abantu, ariko ubu nyine ururimi rwarabizanye biraha. Kandi icyo abantu bashingiraho bakugaya, abagusuzugura n'abakubaha bashingira kuvuga, kubera ko nibyo bizana ibiri mu bwenge bwawe. Urwandiko ipici tuzanira ukusa mu mutwe nakanwa. Ushaka wakitondera, nimba ushaka kubahwa genzura ibyo uvuga ubifate neza. Muje we bazabansuzugura bashingira kuvuga, bashingira kuvuga. Icyo kize gituma bagusuzugura. Urashaka icyubahiro mu mahuzo, urashakira kubahwa mu mahuzo, urabishakira mu makontaki, urabishakira mu mabase, murashakira icyubahiro mu kwambara kostime y'ikiyumbe, murashakira icyubahiro kutabeza imbere. Yaravuze ngo nimba ushaka ubwiza n'icyubahiro ngo ubishakishe gukora neza. Nimba ushaka kubahwa, nimba uzugendana agahinda kutubahwa. Hari abantu kubera icyubahiro gike bagize bararwaye, tibashaka kugura amahuzu kubera ko bashaka kwambara, barashaka kuyagura kugira ngo abandi bazobone ko nabo bihutuye, nabone ko nabo bambaye. N'amahuzu nayo yavuye muri sanse yo kwambara, yinjiye muri kritere y'ubwibone, agatanga amaturi inyuma abantu bose bicaye kugira ngo babone ko yaje yazinguye. Dukora iki?
muvuge ngo amen. Amen. Bakristo b'Imana, muzamutekereza ko tuzuja mu ijuru bigenze gute? None abandi uzutekereza basusigara ni bande? Abandi uzutekereza batazoja mu ijuru ni bande? Si abangaba turirimbana, si mwebwe dusangira meza, si mwe mutanga icacumi, ntimusenga, ntimukoropa, ntimuzi ibiza bibera hano, nta kiriteri, nta kintu na kimwe, ibintu byose byarabananiye. Wowe wonanirwa n'ibintu byose ukarukananirwa no gutekereza abantu neza. Darangije ariko dore icyo yavuze, ariko hari intwari zarangije urwo rugendo, baraturindiriye batuneshe tuzanezerwe. Amen. Hari intwari yeme pasiteri we, hari intwari zanze gufata ibiheko, baguma mu bukene, bicara ndamazu, ariko baraguma batunga ubugingo. Baraburwanira, barabukomeza, bagumye ku bugingo, barabufasha. Banze kwiguranura, banze kurekura Imana, bahitamo kuba bakene, bahitamo gusuzugurika, ariko bagumana Imana. Baraturindiriye tuzanezerane, harabaho bagenda baserera amasenga, harira ituma yame. Nimureke dukomeze Imana, nimureke tugumana Imana. Muvyeyi wanje, nukuri ahubwo twopfa ariko tugagumana ubugingo, tukazaja mu ijuru. Imana ishimwe. Ahubwo twobura ibindi ariko tukazaja mu ijuru. Nukuri abandi bararitashe, Bibiliya zibavuga, hari umubare wabo. Igitabo hari mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 11 kiza kivuga ngo kwizera, kwizera, kwizera. Ugenda ubarebereho umenye kuko hari ibyo bakoze, nawe witegure. Yavuze ngo mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Hari abantu bazi ko kuba muri isi babeshejweho n'ibiheko n'ibindi. Ico ni kinyoma. Twese tuzahurirayo. Imana ishimwe. Hallelujah. Abandi bageze, abandi batanze abana, abandi batanze abana, abandi babuze abagabo, abandi babuze inka, abandi babuze abavyeyi, ariko ngo bamari bagumana Imana, bari hanganye kugeza uyu munsi. None wewe kuratekereza kuzaje gute? Biragusaba gutekereza ukavuga ngo ese Yesu naza nzogenda ndakiranutse, ndi muri uyu mubare, aya meza nzanywa, iri jambo ry'Imana bazabambwira, isuku nzanumva cyangwa sinzanumva, nzoja mu ijuru cyangwa nzasigara? Ni wajibu wako. Mu gitabo cya Ezekiyeli haravuga ngo ese igice cya 34, reka mpavuga gusa simbasoma, haravuga ngo mwantamamwe, reka mvuge haruguru, haravuga ngo abungeri batumwe mu makanisa kuja kuragira intama, ngo bashikaho kuragira intama, ngo bashike bariragira ubwabo, bafata ubusho ngo babuhindura bababonye amariro, ntibita ku ntama ngo barazireka. Aravuga ngo ndaje nje nyine ngiye kuziragira ngo agere munsi. Aravuga ngo namwe mwantamamwe, ngo ese ntarwuri mwabonye? Ese uko nk'abakristo bo muri kona muzovuga ngo ntarwuri mwabonye? Muzavuga ngo nta jambo ry'Imana bababwiye? Muzavuga ngo hari umukeno mwagize? Muzavuga ngo mwabuze urwuri kugira ngo mumere gutya? Numukeno uzobabuza kuja mu ijuru, numukeno w'ijambo ry'Imana mwagize. Ni ijambo ry'Imana mwabuze kugira ngo munanirwe gukiranuka, ubugingo bwanyu mu bugere muzaje muri paradizo yabera. Abandi baraturinze. Ngaho senga pastor. Mwami na mahoro, Imana ya Ibrahimu na Isaka na Yakobo, duciye bugufi imbere y'amaso yawe, imbere y'ijambo ry'ubugingo, imbere y'ijambo rihembura. Mwami Imana,
sinzi icyo navuga. Turatsinzwe mwami Imana, urukundo rwa mbere, iby'isi twaguranye iby'ubugingo buhoraho, gukiranirwa kwinshi no kwandura, ariko imbabazi ni izawe Mana. Ubabarira abapapa n'abamama baraha, ubabarira abahungu n'abakobwa, umuntu wese utsindiwe imbere y'amaso yawe, umuntu wese ugutakira mu mutima kumubabarira no kumweza, umweze umugari no gukiranirwa atunganywe rwose Mwana. Nyabuna Mana y'imbaraga n'amahoro, ijambo ryawe riravuga ngo Imana y'amahoro ibeze mwebwe ubwanyu, imitima yanyu, imibiri yanyu, ubugingo bwanyu, ngo birarindwe bitazabaho umugayo kugeza kuri wa munsi Yesu azozira. Mwami Imana ubeze nk'urubura, abantu boye gukomeza mu cyaha cya Kayini, ngo bamanuke biruka batirinda, bagwe mu cyaha cya Balamu, bahomokere mu cyaha cya Kora. Mwami Imana ubabarira abantu Mana yanje, utugirire imbabazi, utwiyanganishe muri ibi bihe bya nimugoroba, muri aya masaha ya nyuma, uturinde gucogora no kunanirwa, uturinde gutera umugongo imisozi y'igikundiro, udukize uburyarya no kuvuga ibyo tudakora, udukize kwanamuka ko mu mutima no gusukuma ko mavi yacu no gutendebuka ko amaboko, ahubwo dusubizwe mu itege n'imbaraga nsha kugeza aho uzozira Mwami Imana. Vuba ya mvura y'ububyuke, vuba ya mvura y'itumba, mu izina rya Yesu. Tomba baraka na mvua ya mbingu kuizibidisha Injili. Ugenderere n'abandi hirya no hino Mwana, bayishurwe kumenya ubushake bwawe n'urukundo rw'Imana yacu. Umuririmbyi yaravuze ngo tubabajwe n'ababyeyi bacu bagikorera Satani, tubabajwe n'amatorero ari mu mwijima w'icura burindarindagira, tubabajwe n'abantu bateraniraho Imana yimutse, tubabajwe n'abantu batuye mu nsingabo zatsinzwe nabi Imana yaciye ku ngoma. Mana ya Yobu, Mana isa Mwami wacu Yesu Kristo, gendera itorero ryawe bundi busha, rihembure bundi busha, ryubake bundi busha, ririnde wa mugome na Satani, uritabaza amaboko yawe kugeza aho uzozira kwima ingoma yawe Mwami. Yewe Mana yacu Mwami wacu, ndagushimira ku by'iryo jambo bisohoye mu matwi yacu, ndagushimira ko umuntu wese abyumvise indiba y'umutima we, kandi umwanya wo gutekereza ukasa muri twe no kwigera ku ijambo ryawe, ngo niwaza tugahindirwe hanze, ahubwo tuzosarure ibyo abumvise n'abumviye, ariko kuzahabwa intebe mu bwami bwo mu ijuru. Umugisha w'Imana be kumuvuga butumwa, amahoro atwarire mu bumvise ijambo, kandi kunesha kube kubakora ibyaryo. Imana irushaho kogezwa no gushirwa hejuru mu mitima ya bose, mu izina rya Yesu dukunda, amen.